Kaseng People's Democratic Front hapok kejingelam jong Presiden uba Bante Dorlingdo ha kasing thok diang jokatayo kalalet jurep eka Corona Testing Center kabadan haber nihat. Ban aimen sia mikinong tri kebadan hagane kejaka kibedi kinong yakun ban ningkong kejing sapriang jong kaklam COVID-19 ha kajela. Lakban kedaw hang ni bapalat shipa wajar shispa angut kinong syong shinong basakut syabar jong kejela kiladap wan payeng menta haduk kesengi palai jong katayo bat kibasa kidai satang kendiat ngut kibadang sakut ha kejela Maharashtra bat kikato kat ni kijaka kibam pat yok lat ban wan pai na kejing bompat lak penbait kesorkar yaki rel ban wan kit yaki. Kaseng People's Democratic Front kabadai kawai ni kaseng san perthai baya trailang Hak Sorka Meghalaya Democratic Alliance kabalas ngap jar-jar baros kata kalami perthai hak sengito ding jong katayo ban pen paulem ya kajing sengukit kli hak kajing yakun ya ka klam COVID-19 dah kabalait aiman sim yakinong trai ke sorkar kibadan ha Corona Testing Center haber nihat kibala trai met labat sengi ban le screening bat le test yakinong syong kejela kibadang wan pai na sabar kejela. Hakani kejing jurip layadon lang UMLA ke umsning ubat Jason Saukmi Maulong bat kiwei kinung yalam ke PDF ringkat kejing adon lang ru ke Deputy Commissioner bat kiwei ki hek sorkar. I snow ban penpau ya kejing songo ya ke district administration tamtam EDC adon lang ringkat mat ini. Nomor kejing tray sitam ke jongki kebang ni ila ke jong hikmat kejing pun kre nadu kecaka bagi beliau kin biar bakin tes bat hadu bandala de yo ya ki barok kijing dong kam bagen le ni kalong sisa ka biang bubet na dong sedap bat pi kijing pun trek gedang ya sa su ndai kum bakalong mentang am i bakan don kanu kijing duna hang ni ndai tang da kalian ke jong ni semua bangin ai ku beli bat ki bok yang susu samtam ya ini